Samoa, Alomaya. Ole di inga ile tua, imea upita luma. Yeah. Peo lata vita na siba iluma ole tua. Se ale mea tele se e mayai, o Yesu. Mea ofia poto poto mai. Tato si ile fa petai mua muole vina. Ya Yesu lo tato matai. Awa oia ua mapuai. Le fata sinale ne iua pai tato fia fia. Ya Yesu a fata simai. Wafatili mama ese e mai la usiba. Le matango fie lato wafa aola ina. Wasuia nei ole olana. Uasiba nei faale ananga. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Tamo fia la fa tana Yesu. Yeah. Siba maya. Yeah. Tato tu mauia, peyo la Paulo ya Galatia, pa malolosi, alulu e malefa amaoni. Ia tu atula utaleni, e tau tua I pe amoia, le tau langa ola, e mali e pe alava mapaia. Wafatili mama ese e mai la usiba. Le matango fie lato, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiba nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Ese mai la usiba. Le matango fie lato, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiba nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Wafatili mama ese mai la usiba. Le matango fie lato, wafa aola ina. Wasuia nei Whawhitai rawa le alofa mare angare leo le tua le nei tula fiafi. Ia o mawhai o na tātou wheroa I le tātou polkalami o le Taulogologo.
I ole a whai fo na whisusu ia i re tātou por kalame i asfore le uma. Ole a whiawa wa ia i re taunongolongo mai whiriwhiria o e le tua. Ai ono le nepo kalame tāua tene lava mo oe sā mo a mai tātou uma lava o lo o au mau i Amerika nei mātou no mau. E whatalo whatwai le pa ia man mamalu o le atunu o mwhai o le mafuta mai le nei tu la. Sā mo mau ia ma sā mo lata mai. O le vi inga o le tua e mua pe lava ia ona o lo na alofa ma le anga le lei. Whawhtai foi ua to ai taunu i a inga i whiau ma ngā luenga sa whawhenga iai i le ao o sola. Ia o nisi foi o ngā lulue le nei tu la fiafi. O upa ia mau sā moa ia o le a leo iai se leo le nei tu. Nei le lava so man lama iai ia pe lava ono e sila fiere to mai ma le whautanga ma mau ia te oi. Ia e foi fai ngam fai ta inei te foi ua lapisi upu ia pe sala foi se ngana ia mai ta wina le nei tangata. A le lofa ma le anga le leo le atua ia o le atatu sa vali ai i le tato por kalame le nei to la fiafi. E whatalo whātu i o tau umalawa o whātasi mai lingo le YouTube le nei tu la ia le ngata i lea ia o le Facebook pei o na masani ai ia whāwhitai lava o nisi fo i whapeo i to ese ia o mauta ngase po whea lava o e mafuta mai ei ma e maua mai whasara longa nei ia iai le tua ia te oe whawhitai tele lava mo le whanongolongo mai i le tato por kalame. O le taunongolongo pei o na sila fia fo i le toa tele ia e tala no ai o mea o lo tupu ia o ni vaai mamao fo i ni mea o le atu tupu ia o a fo i ni au onga ma ni mea le lei wa tato maua mai ia i le nei vai tau ia ma le soifuanga o lo tato ona iai. Ia o le tamine nei o le a te to e tal peseletas e va vai ai foi o le tato whasaralaunga o na tato watu le upo le tua ia ona wha solo i leo le tato por kalame. Ar tamine nei Samoa ia usimai ala wha fonga le peso sau nia mautau. Ele
Ye whaftai lava I le matango fie fo I le pese o tatou whanongo longa le neito la fiafi. Ai tusa ai ma le tusi whaita waso o le ka le sia. I le aso whareile nei. Fe mai le tusi a ma reko sfuma le todu lona whai upu mua e whaangata mai le sfuma le todu. I unga o pūlenga wha le lalolangi. I unga o pūlenga wha le lalolangi. Ona whiriwhiria I lea o le whai upu e lua e whai mata iala mo I tātou le nei tū la fiafi whapea. A ua tali atu Yesu ia te ia ua whapea atu. Ua e loa ea nei whale te tele. E le tusa le, e le tu ua le tasi maa I lunga o le tasi maa. Ai umalava ona solo ia I lalo. O le manatu la whapea tātou mawhau iai, ia mareko yes fuma le tolu. E masani ona tā ua I le vai taimire ni o le unga o le toia fio mai o Yesu. I le vaai mamau a le tangata I le whetalainga Yesu I lona toia fio mai. I le tā pena I ai o le tangata. O Yesu ia malona ia winga e whaailoa atu lava I lana au so o lea mata upu ma lea vaenga o mea o le atu tupu mai. E lua lani vaenga sa tara noa ia Yesu lona au so mua o le taimi o le I unga malona a fio whaarua mai. Vaenga la na mua lava tara noa I le unga malona toia fio mai. E le tau mawhaifola Yesu e whaape e whaala e awai ona au so. Sa tu sao lava Yesu I ona au so o le toia fio mai o ia I le lalolangi nei. Na te leiloa, tau te leiloa foi. Ai o le tape nanga foi lea Yesu ia te ilatou ina ia tau mawhai ilatou e nau tai e ngā lulu e tonu o le malo o le tua. E le tau whaila Yesu whapea e tu watu ia te ilatou ina ia tau mate e ilatou po awhia tonu e toia fio mai ai o ia. Sa whisiringia fo'i ia te ia e tu sai o valoanga o tuanai. Nai loa fo'i Yesu lo latu nau nei ta inga ina ia latou wi loa ma mauti noa le lei. Ai ava aina fo'i le tasio I tu o le tele o vaenga whape nei te tonu o leo langa wha kerisiana o le tangata. E I lewa le teimi tātou te tu whisili ai. See, the disciples wanted to know when the temple would be destroyed. Jesus gave them a prophetic picture of that time. Make them think about it, including events that are leading up to it. He also talked about future events connected with his return to earth to judge all people. Jesus said it is the best way for his disciples to understand. His return includes to be the church of all people. Vaila le manaia I o le tala noa mai a Yesu I lona au so, pe ona tu sia e mareko. But some of the disciples leave to see the destructions of Jerusalem. Pe ava ai tātou de tau sanga o le fitu se fulu. This event was sure them that everything else Jesus predicted would also happen. O le ata lava leo whātai tai pe lava e Yesu ia te ilatou. Mana tua fo yo taimi uma lava. E a o wao e Yesu ilatou. Ma toi teu fo e Yesu a mio lana au so. E a fua I le upu. A lea tua ia te ilatou. E pei lava o I tātou le au kerusiano I aso nei. E toi teu uma lava I tātou e le ngang pa ia e whaatonu tonu tātou. E wha sanga le leilo tātou mata I le vaai I a Yesu. I lo nā lofa tu noa. Jesus wants all of us to understand that He loves us and He's returning. It will happen. But He don't have the date. Imagine if Jesus gave us a date when He's coming back and nobody cares.
Everybody's going to keep doing what they're doing worse. And then they think, oh, wow, because he's coming back next week. But therefore, no one knows what the time. Ai ole ungare nā taimi. Wa fili e le atua. E toia fio mai ailo nā talii. I le lalolangi nei. See, we all have done things that it's wrong. And we all done things that are good. But let God judge those things accordingly to his just and purity and love and kindness. But separate ourselves from what is going on now in our own lives. Surrender all that to Christ and let Christ deal with it. I think this word for us today is small, but we can meditate on it. Whawhanga i tātou nganga, mau tātou mafo whau iai, i le hale winga o whamatalanga Yesu ia marekos fumaritolu, whaipo mua i whangata mai i le fumaritolu. Yoi, ai o le whamatalaina Yesu, ina ia lama manofa uta i eri tangata, i le unga o pūlenga wha le lalolangi, ua lata mai. O Yesu e uma i ai o pūlenga umanei. Toi fotua i leo leo la fau o le tangata mo le lumanai. Ia, o le upu nā mo i tātou le neitu la fiafi. Ai, a tono fo i wa, a vea le maala si whawhangu wairo tātou a nganga tāpuai, ma lo tātou loto nau i le ali e sā ili pe lava i a te ia. Tele mea te tupu le nei o langa. E tele fo ina vai ai lo tātou whaatua. Ai o lo sila mai pe lava le ali. I le ngā lui a re tangata whamaoni. I le tausia ina. O le vā whiarwai mai ia. Ia o le taimile nei ia e whatalo whātu maru i whale sola. Good evening, Pastor. Talo whai ia malo lava. O lole whawhusuanga le pua. Talo whai ia. So for Manuia wa fionga Pastor Fagalilo Samuelu ala popo toa wa Matafeo ia Manuia po kalame nei a fiafi. Ia alofa mai ia Manuia ia whaftai tele lava lole alofa. Ia Manuia le tato whata singa le netu la fiafi. Ia se upule i titile nā mo tato. Ia pefo na lau sira fi ia e ngata fo tato po kalame le tu la sfuma le loa. Ia e tua ngia fo i le aso a tai au. Ia o le taimile nei o rea tāl peselitas e wawai ai o na fo i mai lea ia ona tātou tala no le i mea o lo tupu. Ia wha popo atua i matala i lau whanua ua wha popo ina le tātou po kalame i le neitu la fiafi. Ia o le pesele nei ia ua saunia le lei. Ia e saa mai ai ia ma fia mai ai le nei tu la fiafi. Ia o le pesele nei ia usmai ala tau whafong. Se sole e hawa ia loingoa pe moni ea le tala noa no iloa atu lo atu mai ma esi oa fasalo atoa o mata ule emo lo fatu ni be malemo ai longo e lo mai lo mana fatau funi inoa esi lo til sa mai Mr. Fitu Fa'u Ese la uba'a Mala ulei loina Lutulu na etumai Na e fai mai fo'i O lutina na lua o mai Wa e no fumai o utafatafa O a unei Ulenga ngana Visitanga tele tau tala Se o fatali Fit for my O itai au lele Pita i o te ala mai O la o metile sa fai La mana patau funi ina ua E tilo tilo sa o mai
Pese fetu pau ese la ubai mala ule loina lo tolua na etumai na e fai mai foi o lo tinana lua o mai o matai uinga ese lo fatu ne o fele fele ai lo e lo mai o mitile safai o matai uinga ese lo fatu ne o fele fele ai lo e lo mai la o mitile safai se ai lai lo ai ke kau fai lo leu mangingo me uma sali lo me ngai fai o ke lei lo ai pe o lung stepa o la fai kau pe o le savili lo alu mai sa o pe o le aulo ma fo fau ke mi ua alu o le kai o su ai le fa kali mai aka o vai ka ma ke fa me kai lo masa sala pongi ai le a le ba kungi ma sei ai kungi le le ai mala mala mo o le o langa o le kai mi ua kangi o le kai mi ua aka o le kala ma ma le upu fa longo lo loko ai fa wa le lo ulu o mata o le emo lo fatu ne pe mo lemo ai lo no e lo mai lo manava tau funi inawa e silo sa mai Pese fetu pau ese la uba malo ule lo aina ola umisile safai Ia whaftai lawa re whatastamai ni tato por kalame re nei tu la fiafi. Ia ro re tato por kalame o re taulongolongo. Ia e hao pe lawa na tato turi matai pele winga ma re au ngā o re nei por kalame. Ia e au ngā fuile se toi whafangu mai ai le tato au mafuta ua lewa fo i aso. Ia o malolo le taulongolongo ia re nei ia o le atu e a matalia. Ia e whewa wai o tato por kalame i asfareile pe o na masani ai. I le nei tu la fiafi a o le taimi le nei. E whala wiloa tu pere pa ia mani mamare wale tino. Ia e to tele fo ia tala o tātou whaalongo iai e le delta. Mon malona fo ia fasi tu ngai te tono le larolangi. Amerika ia le taimi le nei. O la e fasi pe lava e delta. O lo o a whaina pe lava le to tele. O vai taimi nei, wa o ai fo ina a fia fo i le tele o tangata whai ngā luenga, malatu ngā luenga. E iei tangata fo ia ua te ena le tui, wa sili atu ia te ila tau, awa le tuia. Ia ai, au ese mai mga luenga ai oe malolo i a inga. Which is, everybody have their own choice to make. Ia, e peona New York a le taimi le nei, ia wa to tele leo leo wa malolo mai a inga, e o i tai le whare o le au fuimu, ona e le mana nao la tau e whai le tui le pui pui ei la tau, they rather walk away from their job than accept the fact that they need the vaccine to protect themselves. O le whangatala le nao o le mata upu lea, ona e iai fo mai e te te iai, e fo mai e le te te iai. Ai o tu atu la le, o le whalawe lawe tupu mai ai. O le toa tele i o homeless e whananau mai i le mta upu lea, le toa tele o tangata e sawa wali e se mai mga ruenga. E tele fo tangata o le a whapea e le au ngā re tuire ia te ila tau, e tele mei e te tonu e le tau i mao ngā. O le manatu ia ma le apapoa inga le taulongolongo lava ia. E whailo tui. Ioi, e whailo tui. E tu watu pēa lava i a te oi, i lau whaitalia. O ne ilo vesili whapea, a tu maila ia tau e whaitalia, ane whai mai whaile tui, whai mai le whaile tui, o whea le vaenga, e te tau ona o tu ia e whaile tui, mua lava. Ia e wa ai lava oia ia te oi le pui puinga o lou soifua. Ia e te wa ai ia. O le tali sa o le lava na e le tangata ia le wa ai o le tangata lotu o le tangata le lotu se tu lo lava. Po le ia lava. Ai e mana tua le lei. O le wha mai lea.
E le toi alu eser wha mai i lea matatu ma le larolangi le nei. E pei o tau songa lava le influenza ma le coronavirus. Wapi pii wo wha atasi lava ia le delta lea ma le influenza. Wo wha atasi same symptoms ai vave la le se tulo vave tele le whaino le tangata le delta. Vave tele. A malosi lo tino ia e malosi fo na vave fo na mawai le malosi pa e a fi ai a vai lo tino ia e fa fainga ta fo pena o le ala na le tau longo o le tato Port Kalambe a mase tangata fo ia e a faina o lato tino i mai ma fa mai io e o le au ngare tui lea e pui mai ai i tātou wa a fia i wha mai mua mai i le mai lea ai le i o mai si amma le a whai nei lo tino se tu lau lava o le sawar si amma le na pai ar tangata liu swa vai tono le mama o na alwa wale lunga o le flute fare tono le mama le vai o na tafele le fatu le tangata io e tafele le fatu le tangata i e po le ala le na e le tau nei se vai le fatu na e ta le fatu a le vave ia pe wa slow fo ta le fatu ia ma le maua le o ke sene ma le mawhai ele toto o na alu le tino le tangata au te reo whai atu la whapeo tau whamatau le ai you know wa vai fo ia we ia ona na whaina e fo ise ua fine le mai lea ia la wa stai la le whai tui ai o le winga la wa whamatalanga ia a tonu lava i le ua whaina te lo tātou temi nei i le wha mai o lo le lei puinga ai so mai au soe e alu waso sa waso ao o ina wha apea le wha inga WHO e wha alua le malosi mai o le saua le mai lea ao laile i tā pendana lo tino se to lo lava e wha vaccine a to lo tino e sosoani atuai e te e wha mai lea ia na whairo se fuafuanga ioi whairo se fuafuanga o le fasili fo i pe ai se ai a mata mai le tui a te ilato fo i e matua vai le fasoloing no le mata opulea e mafuon a mata mai tangata matua ona wale lava le immune system i o lato tino se tau pui mai nei tangata matua e vavea a fia i lato so se fa a mai lava o le ala na e tui ngai tangata matua fa solo mai lea i le vaenga fiololo ia le amata i le ono sfulu lima ngai lunga fa solo mai le lima sfulu na i le ono sfulu mal fa io fa solo mai le tui le se io o mai ngata mai le sfulu ma le lua o le si vaenga le tutono tui nei e le manatua o le tangata le ono sfulu ma lima tausanga e le tutusan malosi ma le lima sfulu tausanga o le ala na o le fetu tu nga ia le alunga o le tui le nei ina ia fetau i le leile tui ma le manosi o le matu o le tino o le tangata e au ngā i ai o le tui nei e fight mo le siamba lea le ala fori nā te vai ei whaasolo whatausanga pe ia lai whaalu whaunga tupulanga ina ia awane i tele le tino o le lima sifuru ai i titi le tino o le tui i le ona sfuma lima ona le fetau i lea ma le matua o le tino o le iai o lae fua mai tonu o tino o le malosi o le tino o le tangata ia e whapena foi ona adjusta i la vai e scientist tausanga ni solo i ai le alunga o le tui le nei ia manatua lai tātou nela wo o mai neina i le whana witi o le taimile nei le whana witi le wa i le sifulma le luanga i lunga o dausi e whaonga i tamaiti e le tutusa ma le dausi le whaonga e le lua sa fulu ma le whatausanga a ngā i lunga mai le whainga o le vaccine le e fua ona e le malo losi tino ato o tō tamaiti pe o tangata ia wa i lunga e fua i la le dausi e tamaiti e le whaapea so na tuia tamaiti ona malosi tele ai leo le tui o latu tino ona a whaina ai leo latu tino
lawa o mo na fua le malosi. Wa ngalo tape crams lai fua yai. Le malosi o tui ne o ta tui yai a tamaiti. Lewa maua le pasi o le faisa mo le whanawiti. Le lima tausanga le wai nei anga ilunga sfuma tas. Lawa toe sui tu le titi lalo le malosi o le tui e pui yai le whanawiti. O le mafuanga na leo o tau mawhai pe lava iai ia le tō telo tangata ina ia malama lama le iai. I le winga lei ona whaasolo tausanga. Whaunga tupulanga le whainga le whainga o tui le nei. Ina ia I loa le iai le tangata le tausanga lai tu ia. I loa fo ina I wha maunga o records lei e tonu. Ia marela I titi mari matua le tino. O le ala nao lai fua iai e le whainga o le tuile nei o le coronavirus. O le si vaenga le tui nei to tele I o tangata e allergic I le mele o le lenga o fua moa a le niu o fua moa. Ioe. Lai whaonga iai so se vaccine lava ia whaonga lava le niu o fua moa. Ioe, ngā tele le protein lai te tonu toi whao ngā te tonu o tino o tangata. E tō tele la mātua le taimire nei, fitus huma 2%, ua ioe e tui o lato whanau e pui mai I le whamai. Ioe, mana tui o fo isa pisa o fo I le tō tele o tangata I le misela. E lena o sa mua a le lalo langi atoa. Sa ngu lava mapisa fe mai o le vaccine e fa le tonu e fori fa nau malea ia vai ia le waonga le lawa tu le tonu o pepa tuia tamaiti aonga a le se tuia le misela e le mfaio nalu le tamaiti le aonga ia America le tala no atuai e se taimi o iluma o le afa ofi fo tonu ma le tuile le vaccine o le Delta ale mawhai ona e se tau mai te tui e le mwhaintali e tonu a onga. Aisea, Delta is more contagious and dangerous than any other flu, any other virus. O le leanga I ora sa wale tamale. Ioe, e wawai e tātou ia nā mionga o le matua I whasi le ianga o le tangata I whasi e whamai lea. Ai ala na tafi nau matua ne fitus fumare lua fa mole se tui la to fanau ina ia pui ala to fanau ai le ia afia I le famai matau le fole valse lau wafeta mati en tau le na mari liu o le lalulangi I le famai le mai le to telefo tamati sa tau fia to tonu United States to tum what tonu fale emergency o fale mai e tamaiti. E peila o le ala lena e tau mawhai ere tatou por kalame o le tau nongolongo. I mātua e toe wawai e whai lava o tou le whai unga. Sorry if that's the wrong word here, forgive me. I so wai I lau whanau. Ina ia pui ai I la tau. E tele fo ila ia fesili e tele manatu e faalia e tele fo tanga te ai yo orisi tu e te fe mai ele anga le tu e mele to tonu ele au ngari tino tangata so and so there's so many things about it ai ole me moni lava yo a fa longo tangata na tala le tangata o le tangata na ile sau e pui e pe al te me te whai nai. Ioi, e te tau lava o na whai pe lava lo tui e pui ai oi. Amerika le tamile nei, o whaatasi lava le influenza, ma le coronavirus, ai sea, ona o le vai tau nei o le fulua Amerika, te sema. E o tia te sema, ia so mai lau soi. Ia, te tu lo lava. To telefoi nei to ina mat nei lo matua mali liu a mate to al masinga fo la tau ia mati fa ma ia le influencer tele na mali liu nei tangata
ai sea wa fu isia sa na ona tang tamatu tuane I le la e sia sa no fafu ia e le se la ma wata vale minti se la tino ma losi la tino ia wana le ta o lava la to moenga mai se to lo lava ia ona afia le o ila to le fa mai le influencer ona mai le ia mali le wai ia le ngata ile o mai e maritama le o delta le mai e wa tili e fu na fainga tai nei tangata ona tau te e atu ai I le fa mai le nei au le taimile nei to tele yo tangata Amerika leo tangata fale tine yafi o faia onga o fo mai ya mo o lava ilunga ngā ruenga al fetuale o le ngā ruenga al fetuale le temine a le e sau tui ia wale to e tali aina o te fai ngā ruenga tonu o le ngā ruenga al malo ia se uma tatu tala no ia le mata opuna pe e sea a o le temine nei e sili le puipuia o lau soifua maloloina e sili le puipuia Danny, we're talking about the coronavirus. Yeah, me and Danny were here tonight. Sorry, I forgot to introduce him. So if you have any facts about the Delta right now and things people should do, yeah, you can freely jump in, brother. O le ala na e whailo atua le tātou, le pa ia malmamaro le tātou au mafuta. A whapea lava o lai olo e mafau lava e le whaise tui pe le whaise tui. E i le taimi, e le taimi e fesili ngia ai so se fale ainga lava. Public events, po o fea o iai lau pepa tui lea. Whatoa mawhaile o na e ulu fale I te tono o fale o loa. Any events, sports. Na mao ma se ua fine le taalonga ar Kings, hockey. Fia toa mata le taalonga. Ai mate tau nua tu fai to off e mai tala la vaenga foilea. Mai po fela o pepa tui. Ia, e a vel pepa tui. Paulo mena fai ia sa to e vai atu le na pu e na le ata. Mfaali e to le ata, faali male ID, pasia e fai na le tonu. So se event lava le wale temine Amerika le lima afe anga I lungo tangata. Wo faali la lau pepa tui lea. Ale eisa o pepa tui. E mawhaine ali tonu, a te tau ona e anu e whailau test, e iei lava lato le station ai test e tangata fo I lea e pe mai pe le mai, o naru le tonu, ia se o afine ia e le eise tui ona sfulu tau sanga, ia sa wha o ngāre pepa lea o ngam whai o naru e tonu. O le tele I o le swinga, o mea wa iei nei, io e ele vai taimi a tonu e le tui mamau. E toi fisiringi ai e le malo, pepa tui umalawa tangata, whai lato tui. Ma whai nau ai lato le tele o, public events. Ma whai na freely, na whai nau ai lato, I rea mea, malea mea, ia, ao tangata e leni tui, ia, a le whaalia le pepa tui, ia, e le mwhai nadu. A o le, al mai maria la, whapena wa ima whau o tangata ia whapea I o e pepero le whainga le pepa tui, e lei loa la wale ia. O le taimi lava e whaali e lau ID, e whaali lau ID, a e mai la whapeo na te sere whainga o lau talana. Matau le fwoi koe trace o malava ia lau telefoni ma o meia sa whaile. Io, whasasenga o to telo tangata I mea nei. O lala na e au ngār wha maoni, a le whaile tui au tau whai aua le tau sola e se mai ai. Wai e alu aso sau aso. Ia, o le matua polonga o le tangata le wha mai lea. Nei la lesu vasiri whapea. Ia, ai se ala o mana na o le whetua le whai le federal. All the employees need to be vaccinated. Wala whai ngō whei o le talia. A tono fo ia te ua le tau le leila o whaalongo, a le tari whapea. Wa lewa ona whai maile atu no, whaamole mole, whailau tui pui puia. O mai fo I tu malo, whaamole mole, whailau tui pui puia. O mai no,
whaamole mole whailo tūpi pui, are to o telo tangata whamai le ai. E umolo vainga na. Then the government get involved. There la was sawa te tonon malo, ia vaila, whaila to tui, ale se tui. O le a whaia le malo le whai unga. Le ala le nao, le wa whaia wa pisi le fetu wale, e te tui la tangata. Le ala foi na wa involve tonon malo, the government. Ai le whape o le fia malo si o government no mai tonu le ai. Le van tau ma whai mai le malo, au mai le vaccine wha mo le whao ngā, ina ia pui ai, lauso i fua, ma le lalo langi a toa. O le economy le lalo langi le vai taini nei. Aua ni whapese atunu whape o lai le wha le tonu. Wha le tonu. Ele o le leise economy le lalo langi a toa le taimi le nei. Mai lava Europa o i Afrika, e whata a milo South America, North America, to i o mai nei. Ma to i oki ya sa tato wā mio zon. Whai a whaina. Mai le tau sanga ma le awha le sa tere na lockdown, le telo ngā ruenga umalava. Mana tua foi le tato o mafuta. E tele atunu i whafo e ngaru lue whatasi lota mau a inga mana atunu le nei. Whapena foi Amerika o ngā lue mo atunu e whafo. Ai wa talu mai le wha mai le nei. Wa matua i delay o mai a le tele o mea te tau ona whatau na wina. Mai le lua tau sanga talu ai. E fau wai le tau sanga nei. Nela wo o mai le tau sanga nei. Leise mea tau sanga lua tuanai. E tā pena i e tau sanga nei Amerika. Leise mea. Lala fori na e tau e whemisa e iare to o tele ma tau mawhai. Le 320 le tau noa nei. Tau mawhai po le ase pāketi a toa le lalo langi a toa. Ina ia toa e posta i lunga le economy. Ai se koe drop mai lalo. Le sau o le tau o loa le wai nei. A whaina o malava le lalo langi. E pei lava o le warning lenga iai le taimi uma foi le saile i pola. Matau le foi le luafe ma le lima. O le ipola a whaapea e le vave ona tonga fitia le ipola. Ia o le a oti whaso atoa fo tātou. A whaafutai le li na vave maua le kiua. Ia toa tele tangata na lato te ina. Ia le nala na mawele vai fo le ipola. Sau le influenza o le whaama e atasi. Ia maua ma le kiua. A le kiua la le tau su e tātou temi nei. Ma matua i alu lunga le tau o mea. E le whapena e tua inga i whapea o lea malo, ma lea malo, o lea whainga malo, no. Ai vaini o tu i le economy le laro langi le temi nei. Waru flat, whanga le whapena rotama, waru flat. E o foi le to tele o la for investment and retirement. A vai foi le iai, wanga i lalo. Io o le stocks e haruanga i lalo. E le ropo a fea se ilonga se ta ape mai le fono tele le G20. Po o a fea po le a se tonu e tau mawhai ai. E feso soani ai i le lalo langi a toa. Ina ia to i unga i lunga le economy e se i toi whapa o mai lalo le tau o tele o loa le vai tauni. Ai mai se sua au. Sua umar kesi. Ping sing ta avale ma le kerosene. Vai ngani e tolu. E whale tonu lor sua au, lo umo whae tātou, whale tonu lor na wenga atau matana sua au, walu fo ilunga tau kesi. Le vaenga fo la le lua tātou vaai ai, o le tele ia ta avale o le matuapi hai narto o telo ta avale lua tau sanga. Ia, o le mawhai o na whao ngā ta avale fau, ia na whai ama tu, aisea, o whanau o saina le whai le cheaper computers, whai whao lai ta avale. Ia matauli o saina le sa lockdown. O mai Amerika, tono computer. O le foi sa lockdown Amerika ia. So, o vangala nei e lua. Ia, mo le lopo le a feo le ato e whai tu whatasi ai. O a feo tu e whai le software ina tu e repush tai computer o ta vale nei. Ia matu ina ato e whaatau pei o na masani ai. E moni lava le ita vale fau Amerika te mini o le whaatau. Ai e vai foi ai. E sea tele.
e tele o taawale le o taawale lisu o moto e tu watu tangata e tonu. Ia, sia uore whengaruenga i le Chevrolet. Na fasu ma lima taawale faule tonu latu lat. The most. Tele na la taawale le e nei. Ai whaftai wa maua e la tu taawale o le Ford ia ma kwa sioki ia. Sioki. Ia, ona vairo e tātou le a ngai luma o le fofowina o le economy. Le economy le na wha moe moe wha apea Amerika i le whao tausanga. Taluai. O le wha moe moe ngā telo le economy na. Ina ia pustai le tausanga nei ma le tausanga fau. Le tolu tausanga le so nei. O le toi tā pena ro le tausanga. E pustai runga le si lua tausanga. Tolu wha lua, tolu wha lua. Na vaila le i tātou le ata. Tātala nola tātou nei Amerika. Whata inga pēr whapeo. Tātou vaila le Ford. Alua lava whai tāwale le Ford whai mai a Ford. E le toi whai a mātou tāwale 4 doors. Sedan. Aisea, mai mautemi. Au tāwale a whai mātou. Only trucks. Vaila le whai ngai Ford ringa whai. Ford pure trucks. They don't want to pure no sedans no more. They want to pure trucks and SUVs. E le ngata i le tupena iai, a o le vaai le nā a le company ta avale lea, mo le lumanai. Mo le lumanai. Moni. Wa e anu lava ta avale la iti nei, le fai chips, e to e fo i lava le Ford e to e a mai lato fausanga tuai. Le lasa so e le Chevrolet, le wa mata le Chevrolet e ton. Pau lava ta avale e fai e Ford e temi nei lai, o lai fitawi le leo, ta avale leo leo, ta avale malo. Ona o le Ford la supply o ta avale le, ta avale so se mtanga luenga o leo leo lava i tono Amerika. Ia ato ai foi matahos le fa o ngai e leo supervisor e feo e le au ma le po. O mea uma lava nei, tato va ai le lei lava i ai i le a ngai i lunga ma le si inga o le tau o le soifuanga le vai tau nei. Ia tau sanga ma le awhare o te atu nei, that's all it takes. A vale le okti e la langi le o te at. Ia nana la down lava, ia a mata na tupu ai o mea nei, ai ono sa ia pe lava. Tato ono sa i pe lava i le taimile nei, ona o lai e wha ngā solo pe lava le tau mawhai le economy a laro langi a toa i le vai tau nei. Ia tau mawhai pe lava. E moni rawa i lunga le tau o le pensini a Amerika, pe wa ono tāna ea, 5 fitu le kālone le taimile nei. Ia e aso taro sia ia i lunga ia na toi whapa o mare i lalo tau o kesi o le suau ia le ngata i lea, ia o mea ai. Ia e o fo i whamrasia, wa alu fo i runga le tau o le lātou, le si fo i runga le whamrasia le tau o a lātou manfasi. Wa a ngā i tele i lunga, wa tele le swinga. Tele le swinga o le lalo langi le tātou vava ai e le nevai tau. Ai whaftai le tu o mau penga luenga mwhai o tātou ngā le lue ai. Se to e fo i tase tuala i tuala mta opule se tala noa ina le taimi lea. Peona tau watu le tō tele i o tangata ua. They rather quit their job than take the vaccine. Fasirila. Whapewhera na tausi rau whanau molo wainga. So how can you support your family when you quit from your job, you resign from your job because of the vaccine? Something to think about it. Something to think about it. Wai e anwaru lava e maua atua umalole kiwa le leo o vaccinated umato telo tangata. E toi foi ato e tonu to whimai whasinga lupenga. Wale tu mwhai, wai tangata la wa whatu muina la wawa noa. E ta tau o na whai le tui. Tau na whai le tui. Whono whai whi aure sau e ilwa yaso jatu ni naso lua. Ane mātou tu, tara no i nā i le vaainga o le tu o whawhengainga i le mata upu le tamo whai le tō telo tangata i ngā i lunga le mele o le their rights
religious rights. Against wangale ile tui lea. I think I share with you what my opinion was. I was truth, Ele fsengia o se pepa. Ele sengia tia aisia e fefea o ile tua. O te le pule ile olo tangata e pule ia ile tua. In a way, if I pay seni le au le pepa na avele le tangata lea, alu tangata le avele na whanwhengalwenga. O lawa sengi malfefe au e whata waina lo whatu tua, lo tatanunga. A mai nei la ai oti. O ai la pa u ia ile oti lea. O ai la pa u ia ile oti lea. O la ual na tu mau pelewe, i ofo i matofono tu e whamanatu iai. O te le seinia se pepa as tangata. Le seinia. Po la fo le tau mwhai o le mano e whapasia le tu la fono lea. E le mwhai la wana o whaia. E le mwhai. Ona te le lava le, e te le wha le tonu o le mata upu lea. E pe ona o whai atu. E le lei, ia te watu o towo o mai lunga le langi, alai no fo mai au la le afi, Te wa telling tangata o te pule o la to wola. I said, whai unga, I'm not a judge. I'm only a pastor. I care for the people, but this is not the way. Te le vanga na ai wa whai mai le tua e tia o te tangu sengi pepa, ona sengi lea. E le asa tala le tua o whai mai e tia. Whai mai tala le si whine na sawe tia whai mai. Pastor, whai mai le tua o te sawe wa ai oi. Te lau tana whai tina lea, o lo whai e te oina o le tina. E le watu le tua whai tia o sengi lau pepe, sa wa le tua whai mai e tia. E leo te whapena le tua yaso nei. A fia tala no le tua le tangata. Wa le toi whaunga nisi. Waru sa o lava le tua le tangata. Ea e peila o le ala le na o te musua i sengi pepa i o tangata whapenei. Ne i te iwa mama i mali liu. O na whaine leo o lo vāma le tua. Ai sire no tu upe lava le whaita li o le tangata. A wha pefo i alu tangata e sengi mai e lau e referees wa ana le kiaunu le iai. Ma whai, pule ala tau. But o hau ia le ai. Te musu lava e so na whai mta upune. Let's take a break. When we come back, ma nei i o telo tato mta upu to fia no le temi nei. Ia, pesele. Ia, o da taina mo tau. Se mai ala tau whafonga. Flame will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Put your parka, cool wise. Excuse me, miss. Can we talk for a bit? Black sands, maybe walk for a bit. Excuse me, miss. Last night was so lit, so legitimate. You put me on this love trip. Excuse me, miss. Never knew it would be you, miss. Incredible, blessed with such a gift. Excuse me, miss. My apologies, but please understand I can never be your lover again. I want to be your lover again. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Mr. Parker, flow. Step in my world, then you will find how it feels, my love, for you to understand. Every time you think that I'm your man, love is blind.
natural born beauty, baby, true ballers catch. Post a picture of your smile and they follow that. Lava, lava with a bump, that's a baller's trap. When I'm with you, all I wanna do is wild out. Turn up, baby, bring the freaky style out. Just blazing, so amazing, keep me craving. Back down in the paint, I'm about to foul out. Come on, y'all. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Come on, come on. Ia malolova whaftai lava le whatasmairi tato pokalame le nei tula fiafi. Ia ua se fulu mareo minuta te ene le tula e se fulu male tasi. Ia whaftai tere lava. Ia Pastor, I hope your dear daughter is getting better. Ia whaftai lava ia wa whaftai le nofo te talo. Ia tato a inga whailotu. Ia wa whaso solo lava ina Manuia lava mwhai ona aise wa fine mainu le vai. Ia lao na ona māmāla e tinga ina i pe a mānawa ai whaafutai le tua lawa mawale o kesene ia e whasosoania i lana mānawa. Ia whaafutai tele lava wha Manuia atu le tua ia te o tau uma lava. Tapunu anga vale ia puawa are fosio marito tele o mwhaina mafuta mai. Ia whaafutai tele lava. Ia i ofo ina whaife au oro whaatasi mai le tasi tu. Ia whaafutai lava le nofo talo. Ia malo lava le lofa mareanga lei. Ia ole peile ole mata opure na le sa tu ina atu le taimi o luma io e tangata lava le ia lana ia whiriwhilinga. Io e whaelo atu ai pia lava le pa ia maro le tunu. Tio wha pia ia a ita te le fia soswana tu ia le hai e ole tangata mala whiriwhilinga. Ia o le vāfo i male atua e pito i sili fo i leo na tāua. O le tasi vanga le pokalame sa tāua ina pe o na tala no ina i Amerika le lua tau sanga talua i nei. E te tonu lawa whaife au. Fono whaife au ta ma whaile malo ina ia whao penga ina o whaife au ina ia ma whaie i lātou o na whai pe ave i lātou concealed weapons. E whao ngā ina i lātou whana. Aisea, i le lua tau sanga nei talua i nei. O le tele ia massive shootings ia na whai nei Amerika. A mese lava ia nai whaapotopotonga ia whai uteia. Ia ma le tele fōi o ngai tangata fōi ia le Amerika nei Amerika. Nā whai nei so le tele ia le nei whanawelave matu ia. O le la tala noa i le asalua ni te atu nisi toi tala noa i le asalua fōu i le vaso fōu se te lou. Ia po feo iei a toa le manatu a toa whaife au i le puipuinga o le kalesia. Ia maise le teimi le tu poi whaalawe lawe nei o teimi le pei o a fiafi o a aunga tu spa ia o whaapotopotonga o tapua inga. Le tasi nao vaenga o lo tala noa ina ia a tonu o le vai aso fou ia o toa tele ana whaife au ua walato talia e au ngā. O resi vaenga o le talanoanga na pe wha o ngā iai ia law enforcement organization nei leo fo ia o retired. Ai tamo whai e wha o ngā iai lātou. Ai te tongi e le malo i lalo o le paketi ia a le malo i lalo o le vaenga fo ilo wha lave. Ona e tamo whai mantua fo o e kalesia Amerika. Na o le tax lava te tongi o le property tax. Ai le tongi a tax a whaife au ma o ao ia lato umwa lava o walai sene. O le tūna leo ova ai le maro fōire ina ia ma whai ai o na whao ngā iai o le tupe mai tono le malo e pui ai. O ia te tongi ai, e te tongi ai ia law enforcement e pea wha pea e male lie o ma ieri to tele. Ai te le fo i o le se senga ma le whae te tenga i lea wā. Ia
wa telefo yo tangata ile fia ile leo ia la fa pe fo na fai na tona ile leo yo wori tai imo ia fai fa ta alo fo ia la to wa mio se to low lava vai yo tai sama tu moi ale talo fai I claim and declare healings upon your beautiful princess daughter Pastor Matafeo vi ia yesu fa fitai tele lava fa fitai le lofa mare anga le lei Puava alfosio vi ia le li God is good yes all the time Malo for our lay on a pelina Yesu Pastor Matafeo fa pe elder fa fitai so and beautiful faritua Master IT ya Manuia telina le awo nanga vi ia Yesu sa le ia fa fitai tele lava e pela o vaenga nai mana ye tatu te tara no yai ma fitu fa yai e nga fore tatu te ai le romana Lesi mata opo foi le sa tala noina ia o fai puiponga foi ia o le tama maritama o le teine mariteine ia o lesi na o vaenga o lo tala noina tonu o fono ia e fai ia solua ono o teimi ese ia fitawi nai le ono ia o le ono le teimi nei ia o le fitu po le valu ma le Eastern Time ia pena o le tūlama le awhai whao ngā ia tala ona o le se o taimi fo ile e whaonga iai. Ai o le tala noina o le mataupu lea. Ea fo. O le proposal le malo le iai. O le malo, sorry, o organisation e iai, whai mai. E pema whai e whai au ona whapa ia le tama ma le tama. Ia. Tala no pela uia wale whanau rong mai whoene o whewhi au paralangi when they ask if I can marry a man and a man, you know, and a woman and a woman, my answer is no. Ioi, lau tali le ai. Ona fo e toe fo I lava le amatanga le whapa ianga le whapa iponga mua le whewhi au le sa whai o le atua le whewhi au. Na whapa iaina a tawa ma ewa. Ioi, e toe a mai lava I nane focus a toa ona ua tele le anga I luma, le sa whaina. Alofa o mai tangata. Ai ona o le vata po ia ma le atua. E ta tau pe lava ona iai pe le whewhi au e tū ilona tūranga. Ai reo se me leanga. Le tū o le whewhi au I le tū e pe le tū tauna iai. O le fo e sau le organisation ia la tau ma le lato whailo whapea. What about in time ona talia le malo ma tau whaile malo e force I lunga ia au tau mena. O le mela le na e pule la au tau na mea. Au te le whaia se mea. I le au ngā. I le au ngā I la. Ona I le wala au wina ue le atua. E whaia whape nā le tala le lei e winga I a te ia mano nā tali. Ai, o le alofa I e tangata nei, matau tia. Ai, e malama lama I whorito tele o tangata nei. Eo, malama lama ia. Ia, e vai e whaalo fo I la tō pe a wha manino le leile le tala noa al whewhi au I nei tangata nei. Ona malama lama I fo leo I la tō. O la iei fo I referee po o judges ale malo e ma whai fo ina wha o ngā I la tō I whapa ia I la tō. Ia wa o I la tō lava ia na o referee le wha ingoino I la tō po tangata fo I wha masino. E whai e lato I lalo lava le pule angal malo. Ia o lalo lava o tono e kane sia. Ia o le ile manatu le whapea e ile le tulafono e au ona pui e kane sia. Ma le tulafono e le te tau ona te e ngia le kane sia. Se tasi e sau e winga I le manatu whapea e fifa e pui po tono o wharesa. Ai whanga I whai au manatua. O inala na ele vate le ana iai. A tova ai nela I le saur tangata le fafo, for example, me. Au sau neila alo te nofo lesi ta malo fape o te fifa pui po tono o whaisa lea. E iei le rights al whaife au le tono mare kane si le whai mai le ai. Ai sea, e tala noa le mea ta o le bylaws. O ina le mano si anga. Le mano si anga tele le na. O le e fiu wai le malo tele. Ma tele organisation I e tamo whai. E tau ta lepe le vaenga lea. A ona o lawa wha mau e tonu o whea ngainga a e ka le sia tele.
ma le malo tele o Amerika. O nā tonu lava nā o le tamu whai fo ele e sa ili mai lalo se vaenga ina ia mawhai ona whātama i ai le bylaws ai talia le lato whanonga. O le vaenga rena le tūlanga rena, ai mawhai ono mai le lotu, mawhai ona ngā lulua te tonu, a o le whapa ia ina, whapoiponga, e le mawhai ona whai au se mea. Ia, e ai lava la whape mana na o ai, ia o lai ai ia whare whamasino po courthouse, o lo iai tonu ia referees ia po la ta ua le po o chaplain, e mawhai e la tō ona whaatau no wina, you know, le wha moe moe o le tangata, ona mana tua le lei. O le si me tonu le vaenga lea, ona e ese wha poiponga e whai lalo o le whea ngainga ma lea tuma. Ese wha poiponga e whai lalo o le whea ngainga ma le malo. Ioi, ese. Le winga o whamtalanga le mta opo lea. Ia, ne te ua manua tia, manua lia se whina ngalo. Ai le lei pia tatu tala o la tō whaiwhi au. E tu nā sao pēla whamtalanga. Ona, o lalo le wha poiponga le malo, e pūle lava le malo ia na ia tangata e whapa ia. Ma whaatau waina. A o lalo le vaenga o le ekalesia. E le pule le ekalesia i vaenga o whaapoiponga. Ai pule mai a inga. I o lato tangata whaapoipo. E a mata mai a inga o na au mai le tono le ekalesia whapa i ai whaapoiponga. O le valena, o la fo e tau mawhai lava le organisation, a whape whatu le organisation, i leo Amerika. E to o tele le lalolangi a to e tau mawhai me tau whetuli mai tonu ina ia whatau waina, ioi, whatau waina. Ai e te lere mataha upu, o lai tau se i langa pere whala po o lea a whea, e umaina langa le nei whala, wa e hao ngāna mataha upu. E hao ngā fo i lea e le whapea fo i ni mea la le whatau waina, ni tangata e tono tala leile ai. Pau lava leo le mea, o le vala au wina lava o le whaiwhi au, ma le ngāru wenga i le whaiwhi au ma le mena o ngai. O le afo. O le toi wa ai lava i le whaiwhi au mua mua. Le tala na o le atua. Le whapuiponga a tama ewa. O inai a mata mai e le mawhaila ona nofotanga te le langi nei. Masui. Masui. E le mawhai ilana o le atua i le suia ona mafau malona fina ngalo. Ile whapoiponga ne tama maltene se to lau lava. Io ana ona tala noi whapena ma whaeloa tuai ia. Matatu whau manatu ai ma mawhau ai. Ia ate whai atu. To tele io uo ma tangato te masani e whapela lato fia. Au te alofa i lo fia fo i ai. Au tele tulia e se lato ma te fia whatasi. Au te alofa po i ai io e. Le leo nei tangata, ai pau lava le whiwhilinga nei tangata. E whatau waina pēr lava la tō manao, ma le mea o whiwhiri iai. Ia, ai o le whawau atu i le tātou po kalame le nei teimi, ia, ai pēra ona whaelo atu le tātou o mafuta, ia. Ne whapea tātou ai watu ina le maro le telo nei mea, ia. A lot of people say to blame the government. Le ai au tātou te vai whapena i le malo. Lai tamu whai tātou malo, so se malo lava. O lai lava tamu whai mana tua. Every country has their different exports and imports, regardless of what. It's ese. A o tātou vai le economy Amerika, atu mata le economy a tele Amerika, pēr mauso tu temi. Ona compare Amerika, Australia, ma New Zealand. Almost identical, and e te lele mena esi ai. O va a lele o ta avale ma le telo isi mau mela i ton wa. Farmers. Listen na vaenga. A vaila tātou Pasifika. E le ai se export e malosi al Pasifika. Le se mea. E po o fea lava le nuu fai mai la number one. O lai ola umalunga fuata. La sau wari fuata. Fatata ingala po fiti, la sau li taulo ya fiti, la sau fuata. Ai supply atu ia to e lau la to tia pula. Vai le whaingole.
Mana ia whainga recycle vai, ale wha lave lana, e fuata, a ola te me ma iere talo, a whaina, ia wale mawhai, whate tainga, peon tatara no ai. E le pele watu nu nei whafo, e tele le manufacturers i te tonu watu nu tele. Watu nu tele malana tova ai e, o le ati nai, mantua. Tele o tangata e whai ti o whai mai, e alu tele tupeni usi le whafo, alu Australia, alu Siamani, alu Japani, alu Saina, alu Amerika. A mana tua. O le lato export o na wha o ngai e, o lato tupena. Tupena sau umalawa te tonu, e maua e lato o ngāru wenga te tonu wha le malo, le export. I essay export whai a manufacturer for you tangata individuals or corporates. A wanga e whaina to business tele. E mana ia fo il matamata fo ia whanongo longo ia. Ia na wawa aile ia. Na e maua le lea leo le ata whale ese fo ile. Ese fo ile anga waa mali to o telo tangata o whaia. E malama e fo ila to ile vainga ile export ma le import a la tole iai. Ia ma le lato tupe ave fafo, tupe sa tonu. I walfa tola o tala ia. Tereso fasi tala ia ni usila ma Australia ona. Ia ele o tereso ma amlama i latanu o Amerika ia. A to va le Samuelu Amerika. O le tele i o vaala te tua. O le matua i tele au. O vaala tu inga te whale Amerika. Tu tumu i containers. O isi va uono ma singa. O lai taula tamba na. Tele ia. Ia i fwere winga lai ona mai Amerika ma fau nei va. Fau lau e ele fau le ngata i whale. E rau fau ngā o le afo. O le wawa aia i la tomo le lumanai. Pui nga o le lumanai. Pui lumanai. Wa tele mea lai e au ngā ma le mea fo lai wa ai i la tau. Ia ai tuai o na wa ai le lau tele whale o tangata. Ia ai peo le wa ai i a tātou iai e. Ia pau lawa le crunch le mawa le tō tele tangata Amerika ia tamiti aonga. Maua le cranchi o ne tamati kolisi. Ia o tupu la fonga tau tele na whaonga e Amerika e tau seina i tangata olo i nei. Le homeless Amerika, oka so le fefe. So the 52% increase homeless people in the United States. Aisea. Ia, la fateleina. Ona wādu lunga de tau o soi fuanga. Ia o le tau mawhai e. Si tau whaisi malo e tau whaisi na vaenga vavelava. Ina ia toi to mai laro tau o loa, ina ia toi fo'i o tangata i lato ngā luenga mananga ma whai e tangata, ona tongi whale e no whai. Al tamine nei, o rea tāturu lato pesene tasi, wawai e foi. And then we come back and then we go to our news, our local news for today. Ia o smai ala whaafonga, i le pese o saunia maotau. Sorry.
Talo falava. Talama I lau whanua si wafonga o le tai a fau Radio Samoa. O le whalu o se wha mai pipisi e mafua mai le e awhia ai o le isu wha I ma le mama. O nisi tangata pei o tangata mātutua, tamaiti la iti, ma tangata e ai ni tūlanga wha le soifua malaloina, e sili atu le lamatia o whawhi tauri tū ngā o le whalu. E lua e toa I ngā wha mai o wha iroina e wha pea o le toa I ngā a ma le pi. O wha mai whalu o le a ma le pi, e masani o solo I tangata ai mai se lava o le vaitau nei o le malulu. O le awala sili o na puipuia o le whai o le tui whalu pei o na whaia I tausanga taitasi. O tangata I onos fu ma le lima o tausanga mātutu atu, ai mai se lava le lima se fulu le onos fu ma le whao tausanga, e iai o whaafitau li whaafomai pei o na lipotiaina I tonu o le tele o wha maumaunga. Po le se fulu ma le walu o tausanga ma le mātutu atu o lo na nofo I nofoanga tausi mai umi, e te tau foi ona iai o le lato tui pui pui a more nei vai tau. O tangata se fodu ma le walu tausanga, ma mātutu atu e te tau foi ia te I lato ona iai o le tui e pui pui iai lo lato soifua a o iai I tato I le delta I le nei vai tau. E mawhai lava I le whiriwhilinga po whea le tui o le COVID se fodu ma leiva, e mawhai o na whaongai ni a le tangata I le taimi nei. O nese tangata a tonu e fia I le tua I ngā tui pei o le whaisa, pei no lato o na whaongai na o le Madonna ma le Johnson talu wai. O le whautuanga le CDC e whapea e hao ngā pea o na whiutangia ina le tonu o vā o whaapot patonga o mataitasi ina ia whaongai no nei tui mare ai at tau. O sui o na matanga luenga o tine yafi po o tine muita tonu o le malo o New Yorka, ua lapu tia mai te tonu e whapea o le lato whaapot patonga I le asa tofi tonu o le malo, ua te te atuai I le tū la whono tui pui pui o le COVID se furu mariva. I le tūlanga e sauni atuai le ofisa na ia te atuai le tō tele o tangata whai ngā luenga mai te tonu o le malo, e tu sai mo le whaatangi sia ino I lato e whai o lato tui pui pui. E tu sai la ma le whaatanunga o sui o matanga luenga fui mu e whapea, o le matanga luenga o leo leo te tonu o New Yorka, ma nisi foi o whai ngā luenga o whale te tonu o le whetuale, ua lato te te atu e musu e I lato o le nei tui. O le asfarai le nei lasa I eu se whamauninga whapea toi au ili ai I le asunga fua o le vai asa fau, po whea tonu o whalala I ai se wha moi moi I le tu te te ma le tu talia o le nei tau. O le tangi tu I tonu whapea luas fu maratasi o tau sanga talon to o tele I lato mo malolo mai I au mga duenga. Ua a fia I lato I le nei wha mai a o ngālo lue pea I lato I te tonu o nei o ofisa. Sa whatang sia fo I le lato ofisa o na toiva ai te toa I te tonu o matanga luenga taitasi tonu o le whetuale ina ia pui puia ma marutia I lato I tui pui puia. O le tōtelo tangata whai ngā ruenga I le I whaia ni tui lato te tu ua pea o ngā ruenga I le taimine nei malato o ese mai ona e lato te lea mana o mia o le tui pui pui pei ona tā ua te tono o le Kaiser Family Foundation. O te tono o le mawha whawina o le nei mata upu na ia tūlai mai ai le soifua malolo ina. Na mawai le tolos fu marifeto pasene o tangata whai ngā ruenga I le I whaia se tui. Whai mai le lato tu ua o le ngā luenga pe wha malo sia e whai le matui su enga o te tonu o le COVID se furu mariva I aso taitasi. Auru whale atu I lato wa sa ilia I lato pe a whaina po pisia I lato I le nei siama. Ma a whaila o le a lato te ea o le nei tūlanga o le a whaale o ngā ina o le lato teimi toi ngaruru e te tonu o le mata ngaruenga wau. Fetus fuma le lua pasene tangata whai ngā ruenga, e le I whaia fo I le telo tui au wa wha ma vai mai te tonu iso o se ngā ruenga I le taimi nei. O le tūlafono tele lea o whare whai ngā ruenga o mai te tonu, e tu sai ma le valu se 4 miliona tangata Amerika po le lua vai tolo tangata whai ngā ruenga, ua o mana whai o lato tui I te tonu lava o pui puinga o nofuanga lau tele. A whai o la murimurita ia lava I lau whai ngā ruenga ma whai o le nei manatu, e ma whai o na ngā lue whātasi ai I le malilienga I le 5% ma 5% o tangata whai ngā ruenga I le tu ua o ngā ruenga ai toi ngā lue whātasi. O le tui COVID se funu mariva e ma whai o na maua mo tamaiti la iti I le taimi nei. Leo ma whai o na teta ia le soifua maloloina lau tele o le tuina ia whai leo ma whasosuani
ina ia pui ai o le whana witi. O se osu anga fōu tu e mai te tone mauti no i le mea sili, a wāre fuafuaina mo le tausanga fōu mo le whanau le tō ulufane atu tono a onga ia whai o nei tu i pui ai lo la tu soifua ai le ngata i lea o whai a onga ma a inga matangata la tu te whaatasi atu iai. I le taimi nei lava, o lo tamu whai pe lava le tele o mātua te ena o le nei whesua swani. O nisi o mātua o lātou ioina le nei tui e pui ai o lātou whanau. Na mau o mai te tono se suenga o mātua ta mai te 5 tausanga i le se fulu ma le tasi tausanga, e fitu se fulu ma le lua i lātou o iai le malilianga, i le lua se fulu ma le fitu o pasene, na lātou e whātu ina mai whapea e puia mai o lātou whanau mai i le nei siama. O le whainu merwa tu ina mai te tono e amata mai i ai ulai o le tausanga o te atu nei, sa fati tele ina pe lea wha mauninga tono le whaisa e saunga le mo whana witi. Leo wa toi pasia nei la i wha moenga i le vai aso taluai o le a wha o ngā ina o le nei tui i whanau la iti. Na a fia nisi fo i o Amerika, tangata in tio lo nofo le nei atu nu ma wha apotaputonga tele te tono le Riverside School District Headquarters i la asa tofi. E mana o mia ai so lātou whātangi sia le whātea ina o se tasi fo i o whaia aonga, e tu sae fo i maata sa tuuina i lunga o pengata whailangi, sa whapena o na whai ai i tangata in tia Amerika o lo o nofo mpapa au i le nei atu noo. Sa mori mawine tonu whaapere nei a onga o North High School i John Wesley, i le au ngā o na iai se whaia aonga, e whaia o nei tū maanga anga whapenei, ua matanga ai le to tele ma whata wemo, a o silo le to tele o le lalolangi. Na mori mawina te tono pule a onga e whapea o le tasi ni o vaenga ua le tala whea ngai ma te tono ne tu sai ma le mani lienga o whaia onga atua i fo i mare tu malo. I le taimi nei o le whapotapatonga ina ua oma o na tu ina atu mua le puipuinga o ai atu tau o tangata lau tele ua wha amalo o lo ai le whaia onga ona o le ami o le pulea. O leo wa o mai te tonu le lipoti whapea mai te tonu le official ma tanga luenga leo Los Angeles. O le ala tō na whamautuina pero la tō manatu se i fuafua ma tanga i le aso ftofi o le vai asa fau. I le toi tuina o i la tō i tō tele sa te ena o le nei tui. Te tonu le official le pulisiri o Michael Moore whapea o le aso tofi la o le tau o le vai asa fau. E iai le wha moe o le wha taunu wai o le nei wha moenga. O le telo nisi o fuafuanga ma talaanga ma te tono le politics o Amerika whapea i le aluanga i luma o le tau o le soifuanga ma lona tau ta. A o le taimi nei o lo iai o le wha moe e whapea. Whapea lava e sosoani ma le Manuia mai le G20 o lo o whaongaina le whanotanga le taimi nei sa lato vaenga wha ngā tupe a wale lalo langi ma le COVID tele o na Manuia leo o le tau mawhainga pei o na sa ili malo iai. O nei whamatalanga e whaso uma le wha moenga ma awa onga uma e awhiai o le whanau ma ngā luenga tono tana whatai ai maise i lea o ngā luenga mai whafo a tunu te tele. O manatu ia o lo o whaalia ma le manatu lava o lo iai talo sia ina ia fo ia ai le taunga talo soifuanga i le nei vai tau. O tātou talana mai i lau whanua o nei Samuelu alapopo tuava o Matafeo, Soft Local News, ia Manuia o lau whaafongaanga. Ia whaaftei lava ia rena wa whaafonga le ia malmamalu o le tātou atunu lau tele ia o tala mai i lau whanua i le nei vai tau, ia o mea tutupu, ma mea o le atu tupu, ia ma mea fo i o le a tātou whaanongolongo mai tauina o more vai as fau. Ia e vi ia e pere alofa ma le anga le lei o le tua, o le pese le ataina mo i tātou le nei tula, ia vai ai foi o le tātou porkalame. Taulogologo, whaftai o le mafuta mai. Solo ma fa fanga ia so out
whawhawhai whatasimai le tātou por kalame le nei tō la fiafi. Ia o le asfawaile le nei tō titi lava tō nai Amerika. Ia tono foi ua tō titi foi o nā sā foi le o le nai tū o le lalolangi. Ia maro lava le whatasimai le tātou por kalame le nei tō la fiafi. Moni lava i le tele sa tātou teimi. Ia tal tonu. Pe telefoni au ngā o le nei afiafi ma le tātou whtaltala no ai. Ia pe ona tu ina tu tātou tala mai lau whanua, ia tu e whanau longo i ai, ia po lea nisi o plase mea o ngā o maua mai a tātou tala mai lau whanua, ia whao ngā i eri tātou malo si nei vai aso. Ai o le asa nei ia veile se o fine suma luatau sanga, la wata lia le tui. Ia e whailo tu e pui ai, ia na ia mawhai ai o nāri tono a onga, mawhai o nāru tele o no fuanga lau tele, ia e whaingatā fwoi o nā a fia o ia e whamai a fia fwoi, ia ai e le tinga ina tele. Sa a mata mai lava nei whamai o tangata matua, a leo whaso solo mai ai lava i lalo ina o mai i whana witi wa whaina tele tamaiti. Ia o nā so oilea mala utui le vai aso fau wala pusta lon tolu. Ia ona ia pui ngara vor soifua. E whaingatā tele le it's available to us, you know. Ai le lava ona pui mamarutia i tātou, ai le ia fia, i le whaamai onga le nei. E peo se manatu nā le tātou mata upu, ma le tātou live nei asa le Taulogologo. Ia, vai aso lea, ia tātou wheroa i leonga i whirwhilia o i le atua, ia so atu lesi vai aso, ia o le Taulogologo, ai o le nau ta inga lava le fia mafuta pe lava ia te autou. Ma whailoa tu ia autou, o mea foi o lo tutupu le nei tu vai. Ia whailoa mai foi po a foi mea o lo tutupu mai la autou i tu. E manai foi le tatou ngā ruenga. Ia e tatou te sosa tau auma. Tatou sabat vari whatasi ma lava fongo fia. Ia o taimile nei, ia wa o mai le si ui o le tatou porkalame. It's just about 12 o'clock, 5 more minutes. Yeah. But I would like to say thank you to all of you, our supporters, and all of you guys for tuning in tonight into our live. Whawhtai tele lava. Io i le whatas mai le amatanga o le porkalame. Ia wa o mai le taimi o le atu uai. Ia o lau tau mafuta mai pe lava. Whawhtai tele mo mea uma lava. Whawhtai le lango mai. Ia o le si taimi o le tātou Taulogologo. Ia e tala noa i te tonu, ia vaenga fōi o le ese senga, o le ale vaenga o le pātiero e tari tonu iai, ma e lango ina, pe ai sea o vaenga na. Ia o vaenga na o le Taulogologo, e ta tala e fōi o tātou mawau fau, ia ma tātou vaava ai iai, ia e hao ngā mo tātou. Sa mōna tunu pele, se upu wade tau tamani i lau whaafonga anga. A whau se upo waonge atu le lau. Ia pe ona e maale ale fo i le wha moi ma le tatou porkalame le nei aso i se loto ma se fina ngalo. Ia o le natu lava ia wha mole. Lafo ina o le ai nā se upo wa sala. Ia o le se fua mai le tu o le talo le na. Ine e maua o tau le manosi ma le tino maloloina. Ai whaafitai pe lava i lo nā lofa. O lo maua pe lava i tātou le o la fia le nei vai tau. Popo ngā ia mwhangata o mea nā tau i le tua. O le fia ia ma le oira tangata. Ia, o le mea fwoi nā tau i le tua. Ai fia e fwoi ma le tangata. Tu umai le tua popo ngā mwhangata o whawhia ngai. Ma oi le nei tu la. Ma tau si ta talo i le tua i lo nā lofa ma lo nā ngale lei. Ina i o tō maua le mā losi ma le fia ma ia te ia. A o iai o tau le nei tu. O whawhita ia i popo ngā whangita pefoi o i mātou. Ia o nā whae wina o le tātou porkalame. Let us pray to close our program tonight. In the name of Jesus. Let us pray. Jesus, thank you so much. Whawhita te lava Yesu i loa lofa malawanga le lei. Whawhita i whatas mai o lau fio. Mo e sau nio mea umalava. O walu o lofa ia te i mātou. Whamangalo so mātou se, whamanuia mai ia te i mātou, manatuana i o mātou a inga. Oro whamuli mai, whamanuia fōi le au tā puai, whamanuia fōi le li ia lau fio ia te i lātou wa mafuta mai,
mana tua i lātou iau tārsanga. O whamanuianga umalava le li i oro i te oe mo i lātou li lingi e lawa fio. Whaafitai ngang pa ia le mafuta mai o lawa fio. Ia malo lo whaatasi i mātou malawa fio. Whamanuia fore tāpenanga o le sapati le nai tū. E le lofa maleanga le leo Yesu Kiriso. Amene. Ia so i fua mai a Manuia Samoa. Ia tue whelua i fo i le asari tato whainga lotu i le taimi masani. Le swafo Yesu Kiriso. Amene. Samuelu, lo atu nuue, lo le taia, lo paia ma lo mamalu. A ole manu Samuelu nei, re au fa fia atu ai, sauia.